A ver, que vos parece esa frase que vedes aí de son un piropo? Pois que non está ben facer ese tipo de comentarios ás mulleres cando non os queren recibir. Non che parece, Sara? Sí. Pois nada, se queredes podedes rompelo e cambiar o rumbo dese cartel. Aí vamos. Provocar non se provoca a ninguén. Que che parece o cartel que pon aí váyase vestida para provocar? Eu non vou para provocar, me parece injusto. Vou porque me gusta vestir así, son eu decido o que me parezca a min é suficiente. Todo vai a polas mulleres.